Mai berjalan kita mobil mat. Kencok pesewa, tapi pegedi. Ipak gede berempat retan. Berempat Boydin, teluk lemak pada. Dadi mat, kirim nomor rekening bingko transferan. Dekik tinggal PCE terima info kangko. Cek siapa sing ngelak gede. Maka mobil bingko yo inna. Abareng dul mawi. Oleh di mobil reng. Aku di goreng. Ari mobil rental, ayah sandi reng. Ari tang mobil, isi wau reng. Api tak membeli titik yang pegede. Kepak otak deh. Mai bagus-bagus boy kak. Coba langsung ngarampas. Buka bibo debung colon ke ibu cengeria. Lo, Budi di mana? beri Roma par. Mobil mereka rampas lah. Terus apa langkah selanjutnya Arya? Iya kaki denak. Oke. Aduh, pas dia menjalani tang peseri ya. Mat tinggal tak bisa hubungi. Ini berdiri nak Adin. Kok kecobaan lek Fron. Boh, kecobaan di rumah. Mobil rampas oreng. Rampas di rumah Adin. Rampas lek Fron. Kok ngalak gedin mobil. Tepak ke mobil rental. Duh. May mulai kalau Adin. Terakhir kok. Lagar kejem kaki mun surah gedeg dul. Tak lopo dong kok ngui kaki. Ya mun sampai kalah gedeg par. Tak kaya begi. Dia keng korban nap oleh enteng. Mun tepak kasih teger, makin kok pada tako. Terkimat tinggal nyari korban. Dek makana. Apa nasi dek rumah mat? Ya berhasil mat. Lagar lepen kaki mun solo nyari korban mat. Tepak goreng bukeng. Ada perlawanan sekali. Ya tolos arbe PC teluk lema. Maka ro menggegak mat. Tak kalah goreng putus cinta. Engkau kebeter dul. Takut masalah dia berada di budin nak. Maksud mat. Saya tolok lemak jara aja dul. Budin tak kira tinggal diam. Ban Budin tak tahu kakek ban mat Jepar.
Pudin pakun tahu kok. Patenang mat. Intin nang. Pudin dia cek sampai tahu. Cek engkau ben kakri ya sekongkol. Teting, mun Pudin minta pesen nak beli. Ya kaki cek sampai kalah acara. Mak bingung kapan setia kaki mat. Cek pesen tadi kentol. Banyak mana kamu Pulin. Waduh mereka beun. Tidak ada mengkatakan juga Din. Bila norma tinggal di lek front. Iba mobil yang jangan non tibi. Tapi bingkok kalak sedin. Tahu na tepak ke mobil rental. Abek tepak nang seneng bil mobilan. Irampas di tengah jalan. Ini bagi kaki Kak Din. Tak coba nelfon kau orang sama kerja dia. Tak aktif. Aba orang anyar lek. Tak tahu kau urusan ni ngaji ya. Can kok sangkukan le mobil na gena. Polan-lan ada dari kanca TV. Cuman saya tak ning terlalu parka je kau orang Kak Din. Kau boleh karosiknya makan cah. Makai teretan sekali. Terus kadang ngapokal ngakal le. Aja deh yuk Kak Din. Tulen rasanya mama tinggal dia. Penta beli na pesen. Iya lek front. Pola kita mangkat ke Kalimantan. Pola nencan ala kota tambang ke Kalimantan. Sekarang kong ya lek front. Tepat ada Kak Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasera. Matinggal berde teh. Mangkat cong. Ke Kalimantan. Mangkat nang ke cong. Apa sih jarang kena Kalimantan? Beniking ala ko tambang ke Kalimantan teh. Ala ko tambang apa? Tambang ngecein. Cek kalau ala ko tedung. Muntak tedung nang ke. Cekot ni kok bi matinggal. Ting beda apa cong? Ni corak aja penting ah. Main tahu juga lo. Lang kok terus ya teh. La salam ke matinggal. Ceng kok dena. Pudin ko teh dari Morleke. Oh iya cong. Orang ajar. Ini cocok ongkung kok bi matinggal.
Cong. Keng beda masalah apa bandeng murleke? Maksudnya pak? Gila beda orang murleke dan nak. Atanya kakek. Coran cek penting ah. Pola Budin pak. Iya Budin kok nyaman Cong. Oh juatan kanca pak. Deki bingko lentar nah. Halo, Beda di medul. Pakun beda rumah mat Jepar. Beda apa mat? Dul, ya Budin ntar ke Roman cantang ngepak. Katanya kok eko. Paling keng lana kia pesen nah. Temer ya. Aduh. Arape ko dul. Gila Budin ntar ke Mamat tinggal. Tunggu kok sebentar. Halo mat. Engkau Jepar. Tak apa bi kayak temuin mat. Kencek sampai kalah acara. Maksudnya ada remah par. Ya kan Budin tak tahu cek engkau bon kakir ya sekokon. Teti pakun Budin segelero. Puran mobil ria beki tanpa oleh izin dari kakek. Dia rumah Kak Din. Mari antar kau orang sama Gati. Mari lek Fron. Keng kita ketemuan. Laku coba antarnya boleh. Ya pokoknya cak kedor sekali Kak Din. Engkau sampai kendor. Elang besena. Keng udah apa kana? Kak Budin ngelak di mobil road. Tepak ke mobil rental. Mobil sendiri mah tinggal ruwa din. Iya Rod. Dek remah. Nganji ya mondri ya kakanca. Bok to juang. Engkau nginci mah pese kakake. Keng ke beda tade. Tapi kakek ngelak ke di mobil itu ngade. Coba terus Rod. Abah tepak coba nih ngari ya. Pasti pika biaki kakek. Mang kereta kan yang keperlukan cak. Lo. Kakek sing ngucang kok tak kening kaparlo kancang. Tak keng pulan kakek cuma pese tak beri Rod. Mun cuma pese kabang. Cek ngicem ka kancang. Engkau benih keng tak beri Keng mun pese lah kedungi pa incem. Malarat sa beli ya. Orang kacau pun lah nemu apa? Ketika kita oleh jawaban sekali di orang sama Gati ya Kak Din. Kita sama sekali lek Fron. Cek yen taren tak ketemu. Telepon tak aktif. Ya nunggu laku ria. Mun laku tak ada iro mana. Berarti keng lacek ni tamat tinggal sencong-cong kok. Assalamualaikum. Bu, Budin re. Kaki Din. Iya.
Dah mafai mi pas cek malar cari nak kake. Tojuk lu din. Dah remeng kok mi cokot cobi kake mat. Mobil rental mi pas bagede angko. Mobil kalah bi orang beri. Irampas setengah jalan. King pas posangi nga apa pikir nak kake. Tele melak mata nak gereng. Nipu kan cana tibi. Aba marah petamat. Cek pas karo pelenggungan. Dem akar pakakir ya. Mun aslin do sa galero kaki din, bening ko. Apa? Kalero dari di mangko. Bener mobil rental. Cuma bing ko ibajar bulanan. Ben ko tak toman telat. Selama mobil ruwa sewa na bing ko ibajar. Mobil ruwanya matang hak. Tak rapa bing ko magay paghadia. Kalero na kake. Mobil ibagi tanpa konfirmasi kangko. Konfirmasi ada remah. Cek nomor kakek aktif. Ya intinya saya tahu jalan mobil jangkok din. Kakek corona remang angkui. Ketimun beda apa nyatanyaan gelu. Cek pas korbeki. Terus dia remah tang pese mat. Ya mun setia cek tanya pese din. Mun kakek taro pese na beli. Kematang mobil pa beli kakko. Aba cek da iya taretan. Taring mun pese sekete. Bulang ilangan beri tak rapang. Hari ya 35 juta. Abek selong molong tengah tele penot. Ya terus dak remedin. Jadi minta solusi ke engkau kakek. Engkau dana dia keng minta solusiin kakek. Kan kakek sak kebai masalah dak ada. Mobil sewa ni pagede. Kakek Jong. Iya teh. Saya enggak. Tang pese tuli karena. Engkau sak pakai dina keng takut keding bapan. Ladem ah. Ki mo lihat teh. Keng lama ada parlo ni Jong. Kita teh. Tina keng malele ki kan lubi kacang kakek. Keng beda masalah apa Jong? Saya nggak bunting kata gena cocol ke kancan na. Malah tak sempit alam mah. Ni kata urusan pese kaki ban pudin jia. Pas tak gelem mari kakek di masalah ban orang.